is so unfocused. I see the things you do for me as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace.
same document berkebasmuhun maka normal keba sebenarnya bagi ini krui yang boilang mana mo ada mi ulai rangkap bagi pada pertemuan jungi agak ka mas kebaran kau jungi di pada waktu bandai walang kalau keba dokumen masuk ulai bayar ni kalang nantinya semai di bawah. I feel so privileged to extend warm welcome to each one of you. First of all, I feel so small to see all of you, dear fathers and sisters. Now, so nice to see all of you. First of all, I extend my warm welcome to Harad Provincial and to all the fathers from the Capuchin congregation. You know, it is so nice to see you, Father, especially for the provincial. From that day itself, when I met you first time in his house, in his home there, here in the village, I felt you are so brotherly. So seeing you today as well, you are a father, you are an elder brother, not just for the new priest, but even for me as well, when I see you, Father. So warm welcome to you, Father, and other fathers as well. Aga keteng pa badu kun badu men sim baku Amen. Kajinga ye jemu try jungi Jesus Christ bad kajingi jemu blay lambat kajinga slog jemu men sim baku kindon rekat bad ibaro Ituai kita mensim di belakang no, jom ikong Arkius Marway, Ferdinand Marway, Idri Marway, Pastor Walang, Frali Nongkundri, Ivan Ha Marway, pada kita kain kesem, jom ikong Nora Marway. Kohnen kopara tungin kubur bangilong kinongkok, kenang berlong kibalakre dan lenyam ya kijing maya bakul. Ngapa?
Chris ba mapi baro pidai ban ede jumut ban day ban don kanu kajinya pai pedeng jumpi Henry pidai ban ya jelilang hagawai kajimut ban hagawai kajintu Namar lapentip shana kopara dat bahayin kaklor bapi kaja para mapi Kaba ngamut kalong ba way pa way na pi uong. Ngade ujong Paulus. Lane ngade ujong Apollos. Lane ngade ujong Cephas. Lane ngade ujong Chris. Hadu lapia nuoi mo ya Chris. Day ya Paulus mo balasanat na nagabenta jubi lane day hakaperteng Paulus mo bala penbaptis jubi naba Chris sympha yana ban penbaptis Henry banila in the gospel ka jin penaktian yo ba kadimha Chris kadu ya kabor jongga Kaktian Jomutrai. Habang Jesu liasnya belasabdi Yohanes lakan dia no asya kelilaya dalami no nana seret ladek ulasyam masa akapen kasnom harut keduriau hak ilaka sebelun pat naktali apa lulong ni kaba nugitu lupa isaya oleh cu lupa kuri sebelun bakuri naktali syakap duriau sesilian ke Jordan Kalilaya jung kijentil Kibreo ki basyong ha kajingdum Kilaya i kajingsyay kapakraw Pada kito ki balasyong ha kari Pagkasangyo kajingyam Kajingsyay kala taba Dadu kata kapor Jesu lasdang banyalap Dakaba om Do kala kababut Naba kahima kapeneng kalajan Kadbao Jesu dang yad harun kaduriaw kalilaya Lalu i angut si para Simon yang balas Saint Petrus pada para cebu Andreas. Bat lampat iki mar kunta kila ino ya kading pada laupa pada kilabut ya u. Pada leleng saudara kilaya lahikai di sinagog jungki pada layla gospel jungki hima pada lapun koi di bapang baro pada singkrau baro habreng di priu. Gospel John would try. Bang dan dan yo i ublei, yo i ulang tahun yang tak jisai, kalau ai kemen, kalau ai kalau kebapai ke baru sebenarnya berteh. Tiada kata hitip hadir kaji hafal hakapok. Benri wadam ataim kim kila tu no ek ta jisai kebakion oblei kila hapan pet kajidum kawan telep akan jingim joki bat kilango bat kila lepo Henry wala tahu ublei ulang-ulang haka kitab Genesis
ulang-ulang umsing la ino dari ulang-ulang usapa yang kata kami ladang boleh Genesis kalau nak mulai perpasan gisa siam nan kipon boleh ulabu ulamang usapa yang tahu panlong jisai teori jisai iyo i hak kitab hak jutaan berpemain hak gospel Yohanes kalau nang kaba nungkong kaba san ka omba ka jinsai ka yetisai mo haka nanong kaba nungkong ladang ipulay tertiat kibriu kiawat kata ka jinsai ka jinsai kajutan kemarin iyo play la tau la ai ka jinsai tambah nomor bagi hab kapok kikmi kipat majni hab kapok ka jinsai kala duno henre wala taru ublay simla ino iki ulang kanyam kaba kanyam jisai omba ang kiweru kiweru kiyo yang tak jisai pres kidon hala-hala kajo penyai kidon hala-hala kan komngai teba akapuan padang pule bangile wan penyak kiat tanasim rigor dan kanyam rai mengakwa bertip susu kabasnya tenat long hak jingin yam jogiru makiru kilawat wat kerandenti banyo biang yang kata jisai hak yang mesti yang don siar unde usiar balong unong kerandenti uban malenti hak apa kibriu mohon krem latang haba kibriu kila duno yang tak kejisai por kita don kejigede pada umri boleh lembah ni kejingking soklen beneng mau jingking sia Henry wala tahu ladang pule di kod jauh pada si sebanus sebasi pada sebanus si di kod kos pak sehingga sepanjangnya masih bat kunjuru uneu HO Mauri the essence of religion kasih religion senang tenang kirindur Udah usian ulalong unang perat lenti unang bat lenti ubat jauh senam bertegur bersim tang nak bertapan banyo yang berpenuan kajian deh pada jom beri berbeli tambah kidon kikentien kikot kibawa parasi kikot jauh kok harus sedang kalau ne hakapor badan hakataka jingetu kana puris kam baumdan manoru manhapan jauh sam tukun nasib kam dengan kam bayu na pedeng juti marat deta usiar ba namar ruwana ka longi mane ruwana kataka jai ka kerja kematu ke baumdan ke bongkot ke balon kuy hakapadu lawan mau nasu kerja kejerong kana lawan mau baru kilayanya baru kilay jimanjur banlong unong keran lenti nang balenti haka juga borwang kumno unong keran lenti nga balong boy pembiang balong boy ngamdor jay nang dornel te giwang wanong kuslay ya kejay kenem ya kikor kikriak ingin terbiang di mangamahi napde kita kilay paujen pau haji hadir kecinya kubur de usia menghadapi air kakor kakriam de mengaruh masa gloy terhadap pek bahasa pertama neru nyogi usia malong nadung kisendrom nadung kisler kadon kataka dak kasyek habau jisu wan sekali pertei wan maburu ban bakla na bertaj aju pimo wan berkur bersih wan ban jauh sana berkur bersih bagian kena kapor ulah ayat di apostol ledangi berkat bah hakata kajing pule peniak kiat ngasgal tenat baromba omde bawa akhir sarong yang katolik ring aburong di kuelu tamah kan yang katolik idon iki pada mau pihi menta diriam kine ki jingriam mo kine kita kapor mas hadir manggil ada kamas gila lawan bisa kumali dan uniform tekine kita kikor kikriam
jadi jimpom ini kita ikut dia pilih demo ban kinyamas nimlah baju pom lagu mehring apa pom kita tak keluar bagi kinyamas te habangi berkat kajiklong jong usia na dibor uang ngamdor sopti ngamdor jimpom ngamdor dinya namar bade balon kuit mo Jawan muslai ada kita walau muslai yang ai mangi karya kabeh kakor kakrian hilai taba sisi pengawale gua ngamla aban kit babak serta musawan hadir jemaah utau bala bayai usim londok lempun usentai bulat usim pak usim sok bukan rem bulendang te kini dikor kriam lah bersok bersepai usia harus usia tinggi hadu pertama neru nak pernah dijentau berusia udah bisa stop udah taruh internet di sekitar kalau kita ditapnya nak tahu dia no kita peknya pilih hakabak hadu jauh senang dikon ke mesin tangan pertama bakala tinggi siang tenat tanova yang kita lapun bolong hau Yesus Kristus mauru lawan lau udah usim long dolong pun kamu udah usim long dolong pun udah kita usim longdok ubandon yang kadok kumanga batapi badlong utau sim longdok longpun uban pun berkah kumangi kibriu uban wan berpenjanai te yang kata isyam ha kejigim bagi sakir yata hau Yesus Kristus ubala jauh senam udon kadok udon senam kumangi udukun bersim uai kejignya nak bertah jengah berjopi Desibir dalam penyanyi sedang kejikanya mas ukbu berkawai kita kishin sibir punya ukbu berkawai dan ladan tak kaji dia jidwai berkentang jingkelalong sekamen berkasnam tek-tek dong kita pilih beranak lada piong kumta piong ba don tak ukbu berkade kawai kumno jingkelalong kamen berkasnam jong jisu tengok mga pinut pi bapin lek jaga masyodo bapin bakisyo berniak masih penyiap te beliau ngamnur bagi Islam leleng apet ban penyiap beliau nanti tambah penyiap siang iting mau tengok te hakaju kalkom ujisu lapu yang kene aibor haki apostol waktu lek kene pan mau yang ngamo kamen berkasnam jengah tekane kini unik kubu berkawan kisah lalu sekamen berkesnam lasibu lada ngingkinya yang kata ngingkinya berhampir jauh sedang natrai pun hampir jopi hamne buat bisa pelur omdon baru berpe beri Islam baca kenya buat nangi nginom sobat mangar natrai ngamtre niti hari Yesus utip yang kata kecing ya kata kejisian cuma mangi Jibril utip bagi kur ki hajar temu dan terwajibinya kimnur tapi kimlah balai kata uang kata kejisian hasab usyayam uang pi tole kene berkemau na uknya ibu ya dia kini baru oleh hasab usyayam hadir kejisah sakitnya dia kisah ibu kila kemau yang kebal mau ulahkan dia hadir kata lahir kata kejing kabur boleh hak yang apostol berhadu mata mene la persak la pene hangi kilendo dia ngasio komen sikate kaji syai kalawan hangi iwe patwe kabuan nangkran dia sepang kejing kuat gospel mentang sing mau Jisu ukot ya angun kisipara Simon Petrus kita lihat ini kita hadir Jisu waktu ukot ini ale pun jana si sedang kila berat kita kejar haku seperti udah Yohanes para juru manusia yang Jisu lah berat dikejar lagi berkebal berat berjar lah pun Jisu balik ibu kesan, balik ibu Yesus. Nama Yesus bagi siapa yang tahu jisya, kau boleh lapar
kiri kita isin menbau dan don baki ulek kita pula kilayudi menkilay umat hadir pelakon yaki makiru si sedang kila hoy ibut kila berat kita hijab kila i wadi kai dasar ba kila bun yang jisu mengapa nabi keperang dan ngilah sakot ngilah sakit mangi balong padar ngilai yang kai dasar mapi balong sisanu lagi yang kai dasar bun yang jisu kiai kini kita hijab kila i yang hijab kai dasar kini hijab kini kita kejinglong dong ada yang jangan malam bersil jangan malam ada yang pun mo anda ni lapun yang jisu kini hijab kami lalu kita ki kata kejingnya deh kum kakur anda isu bertatan kakur wala lai yang kita hijab juga kita dari asnam kapur wala kapur kalong lai yaki ngalah ngilalong kita hijab bilesu okim sakutang hanga rei ngilalung hakawepan kecilnya deh kapa mapi bisa ki menda bedonang ane nadu jawai nadu bernihan nadu namuroi budi nadu namtai nagaro hilus kilawa kai kapa pelong yang ki bermat sene ngandetan jangwalang tambah kasnam junga kadai wala hari kecingnya deh kapa manga banghi ngilong si para rane ngilong kata kalau longi longkur hakan yang Kristen Katolik teng don kibakli kilong hidei cari alam menghoy hidang don nei don pa ngem tanpa ngapun hakim ipa ngapun men parakat siapa boleh ngam jupus lai mo uji su ko yang apa dia pi om dei tanya ngamo ya pi rupa ke bandar ne pe tang nama uji su ko yang apa pi teki ne kita pun uji suru haba kilai ya kijat hak bakado kilalong kino syarai ya pun kimia yang apa dia tekanero kalau sayur hangapa pi onde berubah tang padar kisistar beralong padar along sistar kide kinompun jong jisu bapir kipajernya kilalong kinompun kumbang menta dang menta ngilong kinompun habang iwaci mane ngialumlang ngierwailang nyebab nyesip nak kaju kami kata kedai kata kajing yang tekur lane kata kedai kajingnya dei kebang nilarum ha kajingnya dei jong kajing long Kristen te walam ai kata kajingnya dei Kristen kan putang ne ya kataru ngisaki ha kajingim jonga bab jombi kebaman makasi ini yang Yesus Kristus
tempat Bamabu untuk kedua yang kijing temu berhajuni. Kijing dua yang kerja upah buaya, upah Francis, warna kerja kirunjo, baru kibisok masalah percaya. Dua yang kerja Bishop Tuma Lunda Umayui Bagidan Pekerjaan Nenin Kasmi Bondon Bergor yang bagi koi Indonesia. Irwa Lunda Kerja baru kendo bagi nama Basrai na kerja ipa jumlai hangnya setelah lengkap percaya. Ini semua yang berkontrol. Ikhlas diri berdoa. Dua yang bertaban waktu kilim do kilapan kibalapan kentang yang lagi beli kibalai ti lagi yang beli mau beli kerpangen nak kentang pada wanita bantai walang ibang kentang menen mau beli lagi orang on ayu yang kata kemensim bom tray dah keding sistem yang kagam mau beli belakang siapa i ban syakri ya ipat yang beli hang dia tak percaya ni kerpa yang Israel Niluai na benta kagalang ro kawai bagi nong yalang jongka kilong sikri bene jongkin jongme bat pai kime scam ha jinge bat kajingkermen makin rupla bat itu yame ha kajingi ya di barang ni kerpa ke me kutrai Iduai nak pencak kami jom percaya bagi nasihat jomka. Bagi hidup buat terkalanti kau bagi jensu. Kam tam nak pencak kejelang mikalnya. Bagi nasihat jomka kindon brand jensu tu jemos. Bagi nasihat kau bagi jensu beri. Ni kerpa yang mengutrai. Niduan tentang video baru, kintiap itu yang play. Kamtam tentang barang semua lawan, mau play berkuih lagi dengan sendiri. Hagi sini bersawan. Terbang jadi ikasem. Ikut dikau, baru ibadan kejingan dia. Bagi pada orang mahabat dia malam mau play berkuih lagi. Pendak yang dijinakkan, bagi jingkat jadi habarat tidak. Legal party names, right? Legal party names, right? Iduai kerpamro naluta Lusim Johnny Meti Meli Walang Badipar Stone Galong Ba Troy Mark Kilai Let Kitam Kiduna Juki Ban Uung Aing Kecing Tatai Bob Jikot Kumjurung Iduai naluta Lusim Johnny Meti Baik Kibahin sel juni baro ki kur ki kha ki macan apa oble urbe daga musim isne on ai ki kecil thai on jikor kumjurung ni dua ni tabar papang mastom hakne lesnom khao ai bagi jingai jumble kimya haki kinyomat ya kijinku bat kumjuru baknyo yang kecikwa cikia idwaru nunta kijintumu baper bangindon kane kaklimat bamta ia lumlang iki baro bani pani parne ba pres putra jongi amen kecing keluar
konflikter på något sätt var kan av. Men konflikten är inte svårt. Tuduai ko para bakajiknya juga berjumpi kenong kebapedian pun haulei ubah berkuar paro. Jomdian pun ketroy jintua jungi pada kebame penkoi penkerjaan yaki doa hikfa bagi long kiba peniem yangi Dau Kristu try jongi. Utrai undon regat bapi. Token tiwia laki donu. Dasisha kalon kabashun hok bat kabate kadei di jongi bat kajing peli biangi haman la kapor bat kajika ban ainu yemi koken rat kokpa bakui koble badan bor bat bom chiku lemba utra jongi uji sukris uban mar kajing isnei ya jinglong bapo kibriu Ula penrit yala deban kaya unakate soti Daka jingsha shitom halo kadingna Ula pula ini nakajing yabam juku Bada kabami panaki baya Ula ayangi yakajing imbam juku Bada markata Rekat baki angin Baki arkangin Kikersim baki hima bat baro ki paidlin bat ki borjun kabening irwai kajinya waya royame bat ki pernaklem sange Yeah.
bat kadengok babaro ki bamela thau ki yaro ene namar lengba pun jome utrai juni Jesus Christ da kabor bat jintre jom mense bakoi me ai jingim bat me penkoi penkentang ya ki baro ni enterwai ke knya ke kriam bakoi sya ke gerteng jome Namar kata Godtrai ikerpat rit yame Berdau ju mensim ha berperkut yakine kijingai kibang laura baen penkentang yaki Bakin kelalom kamet batasnam jom try jungi uji Kris Ubala hukum yani berpermenta yakine kijing maya Nama mauhi akamit bala ai tino yahu ulasim yauku bada ba aimu yami ulat duai baterku ulah dia badul ai halak isran ubang toshim batobam nakne baru pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT nak benda jompi Haju rukom endalala yabam ulasim yakakuri bada kebaaimu yabe ulat wai kerku bad ula ayaka laki sendran ubang toshim batodi na kene pibaro nama kene kelong kekuri jong kasnam jonga jong kajutan batumai batbom jukul ya keba entemi na kebenta jompi bar na kebenta kibabun na kebenta kajima kibob dole yakane ban kemau yana Kajimaya chong kajinge ya kajing pat berdon rom jambu buat ya kajing kiu jambu syapne buat ru katwangi ap kmelenti ya kajing wan biang jambu ngiterwas ngamu hame ya kene kajing kenya kabakut bat kabagim ngiterpat ya me tope ya kajing tuwa kenya jong kabalang jome bat kubur ya uji kenya ubadap da kajing ya jambu Belamon berbentuk yakni batmehi doai mangi yang iban besar kamet berkesdam jongkon jome bat yang iban berdap dan mensim bakoi jomu ngin kelalong kawe kamet kawe kemensim hau kuris Tuan bacana ini benar keseterua bersyukur kami nambah joa yang kena pateng lambat pelasian jeli kerpanggil kat kemudian seti berkoi kini jumlai kat berjasa berkoi prem jangka dan bagi apostol berkoi martir
baru perkara bagi rukui baru bagi sanya penyo tiarap bagi saya ada kurjengki hikmat jadi Ini part utrai tuai bawli jingkriya stumi penroy ya suka sai pada jingkriya ya berarti baru kabe to pinsnyoba ben pinskan hak jingye pada jingye ya kalam jingkri हमने hasla berarti ringgar beru chakri chumi ko Francis Papa ko chumi banu bentralindo archbishop chumi kakin pun ki bishop kilindo baro baru thai baro ya upamela belong ku jomne to snya dia ki jintuai chukane kai dasam abamela bin la khot man ya lumlang ahmad jomne ko ba bai kun haga jinisne jomne to lumlang ha lade ya ki kun jomne baro के बदल प्रियं हस्त तरफ प्रति या men ke bara jui shrang beruntai ke bara klano bagi kita baro ke bara sumhai ni shwa bagi plan na ni jingen to priang ki daga jui sagai ma jumi hantai ke men bandon bagi ni hulang daga barom jumi da Christ rai jumi da ba me these prathai ye baro ki jingha Jauh lembatu berau, kan lo name belai kuah berengko, hak jiran kowe jauh mense bakul, baro babro berkajiaro, jimno bla jimno. Kumbalan kumi daun no penim, bat kumbalai kai dak cin play nur ban buai. Kajing sung jonga ai happy what pe ki po
Henry kajing jong kabalang jong me bada kajing spoon jong me doai akai kajing su badia kajing tuli kawai kakum ngamon jong me Mame ubaim baru basusya jiuno mla jiuno Kajing su utrai kandon barbore kat bati Tungi ni atruai kadak kajing su iwe haiwe pa Hakmi ukon lang rod jong play Hakmi ubakino ikipop jong kaporte Sukito ya kibalakot siya kajing kawai jong ukon lang rod Dito, minsan ko nang wala buhay ko kahit mo. Nagkakot din tignan cheese ka kahit mo sa
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Nganyaro yang try baro cylinder jim ngan wai ro yang play baro serta kasam number his pass of review quarter. Dear Reverend fathers and sisters in Jesus Christ, I take this opportunity to express my heartfelt gratitude and thanks to God the Almighty for the numerous blessings that He has showered upon me, especially for gifting me the grace of vocation in a big family of the Capuchin order. Jisnyamu kabakrao kaburong kalay kong siyang sa blade right and right. Umala ay ni yang kene kalat bat pelong yang kene kasi kabakrao kasi kabasa jingkelau CGM hanga shimet yang kihimen ipara bat yang kipahaying asem jonga baro. Nadal kajisnyamu kabakrao ya imei banipa bi kibala penhe persan kibala ai jinang jinsta bat kibala ai jikaina ban im tibrem tiblay. Dari bangka jing tracitong bat jing berseluruh kecoki kebapelong ina bangat boy hadu kene katon. Hoi wat ladang kipasu banyadon rengka bami menta kaptame haga jingong do jena Henry yang scam bagi pegi Henry bagi pegi ini selendet kelor daki kemud daki kemat mapu samreki bata kecing keman sir kublai bune yapi mei batpa bagi pila penang berstat pila penslur, pila kristong, met bat pensim, bat penbet penbiang yang kijing.com jungi. Kikentien kira jenghi kiai persiau, ha kidonut jungi, bangidiam tibreu tiklay, kumba piladep peninuksa ani, dan kikamba baha jenghi. Kublai sibun, kublai sihajanmu, yapi mei pabai, bapi juai musim yang abargo, hakne kejiyai ganti. Ia kakerdeng, sa kanam, kejingjok jom kene kesengi kadeng ba, kiketik sia, kejin rupa, bapi labet, hakadonur jengan. Nganyai ni kendong yang kijingkai bangilayo napi mei pa, ngaduai kita kemensim jonghi mei papai bauble un IP ya kejingjat hai kom jukur da kejingi baji kemen ngapen pau kejisnyamu ya kihmen ki parajuna ya ihe pahe sesar kongi badeng bana heti bibi kunga badu kendum bad kongresi kibalai long kirishot baklai baniala perkerjaan met batmensim ha kriyang baro hilang resto met batmensim tang nama batbit batbiang mangi kamsame dan benta kedekasi banisa jingkenau sirta hilalong kihmen kibaken saitam banyo ngadon fok sibune banyo kihemen kumapi Pilai lasenrani na bat pilasneng lakrau banganla bat sekriho yoglei nganyai perto si junom yang jile ha jomhi baklale na kunta kasngi kublei sibun yapi kenden para bagi juna Nadal kata jinsnyamu kebakrau kebakerbang yang Archbishop Victor Lindo Jeni ibalapan kentang Lindo ina menit kasngi kublei sibun yang kijing tuai balik kijing kloi berkersian berai mensim yang ngai dari tuai berpindah yang syai yang klain bet bermensim kublai sibun Archbishop Bahid. On this grace-filled occasion, I extend my sincere gratitude to Father Judge Anthony, our provincial, for his moral support and encouragement. I express my sincere thanks to Reverend Father Reni Velapilil, our regional major superior
custody, Assam and Meghalaya, for their keen interest, timely support and guidance in my spiritual growth. I thank all the Capuchin fathers and brothers, and all the fathers, brothers, and also the sisters superiors of various congregations, especially Reverend Sister Philomena Matthew, the Superior General of the MS MHSC congregation, Sister Bridget Dindo, Sister Lisa Chetri, Provincial Superior, for being with us on this graceful and memorable day. Thank you for your brotherly and sisterly concern, love, prayerful support, and encouraging presence. I humbly request you to continue to accompany me with your valuable prayers. Once again, I sincerely thank you, each of you, dear fathers, sisters, and brothers. Kajing kuplay kebakrau kulit Syai Parish Priest pada Prince Rapsang bagi assistant pada Agustin, Sister Veronica ibadai superior bagi ru ki Sister MHMSC juga Parish bagi juni. Kani kesengi kela ulong hapo kasnong berkelayat beg yadranti dari ba kejikersyan bat kejing ai mensiap jampi kilalong ki hetmen nang benda kayi kesem jena kil ai mensiap bat perslur bat kilatrai stong met bat mensiap bat berbit berbiang bat berku berping yang kena kasih ke bakrau ke bangsa jing kenau sesisip bat kublai sipun yapi ki father ki sisters bat ikipai dunia jeng ke parish yang jing stong bat ke jing kulat word jampi ke bakordor papila sinran lem nak berta ke jing bit jing biang ha kena kasih joblay unai kerku yapi baro. A special note of thanks to my occasion promoters, especially Father Paul, the guardian of Maujem, and Father Anil, the parish priest of Birmingham, who became an instrument and my little stars in bringing me to the Capuchin order. I sincerely thank Father Matthew Kalinikal, Director of Theology Study House, Maulai and Community, Father Tommy, the former rector of Theology Study House, Father Biju, the former rector of Padre Pio Minor Seminary, Umpti and Community, Father Bastin and Father Gregorius from Morombre Community, and Father Jetsa, the parish priest of Satsnian Parish, for your support and constant help. Thank you, dear fathers. I thank Father Rector and staff of Orange Theological College, Maulai Montsia, for imparting the theological knowledge I have received. I express my gratitude to all the present and former rectors, superiors and guardians, novice, master, spiritual directors, professors, and all the formators of different stages of formation who helped in forming and promoting me up to this stage. Thank you very much. Naperbau kejing sinamu ya kebakrawe ya kebalak sinong lauba kebalan tres sinong met batman sim klep lakeni di jinge Ilayai sinran yang kayin kesem jongi kamtam hapo kejingilam jongi ramba balang babuklan bat kiramba balang kibarif nadu kiseng ramba senglong kemi seng sapla bat kihep barin ru kibalaya juduai kepang yani kumjuru yang kibalang sinong pemarjan kibalawan penyesnok cilang habun kikam kublai sipun yang kijik stong jompi habun kiliang nang benta berpenbit penbiang bat penlong kesengi kebajok kublai sipun yang ibarok ngaberpa kejik senyamu kebakrau yang kakur walang ban kakur galong kikni kikpana kikmesan kikmikha pakha kunka bat kibahing hasem jonga baro kibaju yai sindran yang haman kipor joblay unang yai esei kijigir ko halor jompi iwei ba iwei ngadap kejing senyamu yang kibaju ngin kiparalong para jo kibamarjan berpa
kibawan, kiparasnong, kiparatau, kibanajan, kibanajngai, bakilawan, berpelat war na bertahan negasi. Kublai pun yapi kiparlok kibalawan na jawai parisa sniang kiparlok banam kti nasa kiparlok bapari na kaparis banihan kumjuru ya kiparlok bana West Darohil. Anga jita manca yanuna somba kepa aro sombana manggeja kepa kelak bebera keperangko mitel dia mosok bate ani kasara maderang celbe kepa somrong re paris oni rebai anga bicakani na aro digiani na anga nasima sakatiko mitela nasimang ni yano cing baksa rumpa anian nasimang ni anga kasani ko besoka sang satai anga nasimang sakati ko yano na celbe kepa dia onggen chimwa nasimang ni anga na kasani ko besok na aro cing baksa yang kusi ongani sarko bakrem na rebani na angi geset katong gemukci mitela sang satai mitel dia kublai yapi baro kilawan kenang-kenang menyedarkan bakni ha kene kesni kajing don kajing tuai lang kecopi kepelong kene kesni keba isyokun isyok lei bat keba ai jikmen jisur berkum juru kajing peti ya kajing i jopi yagi baro kublai sibun ha kaju kepol keperkau kajing sinamu yang kinong hikai kinong le bahan bagi parolok parajon kibarajan pada jenai kimbala peni ya kajigi jingsbun jopi yanga joble unang yai teku kedok ya kiji kisem jopi dan jiko jikia me batmensim berbapinang yai biang hakikam jopi baro kublai sibun ngaperpau kajisemu kebakerpang yapi ki MSMHC Sisters Batu yang itu kibalayarap berperiam di tenat berperpu berpi nadu kayin nadu ing hadu ing mane joblay baspun unai tese hello jepi yang kijingku bat jing ai ngaperpau kecing semua kebakerpang yapi kinong rai jongka Trinity Voice na pentor ukra parish apo kecing ilang jomba kesai kain ibadai choir master na keberta kisur kebun kibas ngel tenat bat basngel tiang kiba pensu sing ya kidonul jongi bat kiba pensu shit ya baro berishimata hakamas bakoy dan pensim bashit hem kublai sibun ngadam na kajing sinomu kabakraw ya irang basdong ibadai madu jongi madu keri bat yang esi ki volunteers ki bandai ya kasyet katiu kabam tadi ki tendok pensawa kalai badai pe ya ka traffic ki kena duan badya faro ki melawan penisno ti kemon kadiang ti kemon ti kadiang ban penpit pendiang ya ki kam ki jam hak badai hakne kasmi kublai sibun ya pi baro kublai sibun Who try and don't ring God Barbie Tongi Didwai To ai ni kerpat kublai berembor baro bakat bangi pediangi kijingai hei dak kebame ai hangi ya kajingim batmai nisneu krau barbor ha kajingai sibon jome da gris utrai jungi amen Utrai non ring God Barbie